USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalaban. Agap apa manen manong name datatang kininanang kakaiso na nagtinanon da dito'y balay. Agap apa da manen? Kas dala asukin pusa manong name no agsarangda. May salaing manong name iti pagbinbina pagpipin na basulat da. Kuna ni tatang isod ka po na nga mapan ka aglablaba kang kanayon yadda kandro gabot na kamalalam ni kandro. Kasi ka nga ron. Kang kanayon nga ng kurdiya nagpaparado keng ka, tapatin ni kurdiya, kita araratuan. Babaim ni kurdiya, galakim ni kandro. Ang sarding kayon. Oo na kayo matan. Nakababayin kayo. Kakaiso na nga anak yo, bugtong nga anak na nagsagak kuma. Kaamin kat intedyo kanyak. Isot nga po na nga nakaradwarak, babay laing di pananglom tilaba. Nanang kan si kamit tatang, babay di panakiaradom. Itat, kami sa akong nga profesional. Itat adan trabaho, mga obisinak sa dilawag. Kasi naman tiraramidin nyo. Nyayot mas pasama ka na kayo, tatang, nanang. Nanang mo ah. Da pa maniknik mo? Kasi ka ngay, da pa manik mo? Sumardeng kayo, mabaling ka di. Hindi kayo sumardeng, kasang kang agbalbaliw, akastoy, hindi kayo agkapya. Labing pinaslangin, talawak. Panawang kayo. Saan nga nakauni datatang kininanang man? No saan kayo nagkapya? No saan kayo kasinurutan? No saan yung isardeng dito yung panagpimpin na basulyo? Talawan kayo. Panawan kayo. Makamu kayo yung tibiyag yun. Daya mo dumlaeng nga timang mangig ko kadakwada manunemi agpimpin na basol dalata. Awan ti mayat nga agpakumbaba kadakwada. Kasi na ko nakarot itayan, mano. Naragsakak kumat asisyak laing ti anak da. Yung kasano nga naragsakak. Nagpeso naipaay da ti pagrebangan da kanyak, pinaadal dak, pinagradual dak, adan pagtrabahuak. Siya kumamat yan tagserbi kadakwada, ngayong kastumit teraramidin da. So, nasayasayat lang yung nagtalawak, mano. Ngayon ti kastoy, akang kalayan nga, kasdala asukin pusa. Kagabot sa andal at nga paanawa manunemi, impay-pay sukon ko nam. Inrubat ko digiti arwatek manunemi, tapos ni kastag at tapumanawa kon, inak iyan ni Lolo. Tawan kadwana ni Lolo, mano. Sandak ngayong gamit, mano. Intulod dalat nagapa. Binaybay klataydan. Naging gamas daw ni Lolo, hindi ba pasangpot na? Uy, banji apok. Kanada, bugsong mo? Hindi na kahit mo sawad. Tinalawag kong datatang kini nanang Lolo. Kaputa, di damat din isardeng tigubat da. Kang kanayon da nga apa. Kas dala asukin pusa. Tingkay nang igan, papagayam, ket sumagmanulang nga paset, ti pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni Vanji iti Ilocos Norte. Ket siyempre, ingkay ito mga gamit dito yung pagkasalitaan, into no, lagip tinapalabas, ng saan into aldaw, kabota. Naulit-ulit dito yung pagkasalitaan ni Chering in Playda. Yan yung adlaw. So nga, dito yung pagkasalitaan ni Vanji iti Ilocos Norte, hanga into na aldaw ti mangganyo into no aldaw ni bigat. Yeah? Imbes nga Thursday, Friday. Dati mangganyo into no aldaw kiti pakasalitaan pala ni Janet. Di imbasa tayo di Martes dito eh. Napagsisinukat na ngamin di DCJC. Di technician sa dyan. Anyway, kablawan na kayo tinagsak nga bigat kada kayami nga sa kapada. Bigat iti, ano yan, Huwebes,
12 ti mabilang iti bulan ti Pebrero. Dito ay page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. No saan kay pa nga i-share yun ito please. Pag-i-share dito yung video tayo. Ken i-like yo. Ken no saan kay pa nakapag-follow iti page ni paring Ray. Paki-follow. Ken no into no may upload dito yung video iti YouTube channel ni paring Ray. Paki-share, paki-like, ken kastamat ten nga ag-subscribe kay kuma. Okay ba? Madamak nga gi-share. Hindi ito itutuloy, madamdaman at ipakasalitaan ni Vanji nga napoluan. Kasla aso ken pusa. Panagap-apa digiti anak ay digiti naganak ken kuana. Nagpimpinabasol da kamalalam ni kastoy. Sika kamalalam ni kastoy. Nakadakdakas, naka pagpagad datang problema dagiti agasawa agiin nimon daket posible gagayng kausat nga adadakes nga bunga ti amin so nakadaldelikado takuna natay ore no sisyak lang tanak yo yung kasla sana ka naragsak kasla kay madlapusa ken na aso kunan awan tipis kadakwada no diget aggubgubat da kasla Irak Iran ti mamasmasabak. Hindi ito ituloy nga ibasa papagayam nato ababang ente parang ibasa ti pagkasalitaan nagip ti napalabas ti pagayam tayo nga Vanji iti Ilocos Norte may sakada kita intay ito pagpilyan para ti pa nakapili ti best letter of the second week iti bulan ti February. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ken ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tingalagip tinabalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagiti kakadakkel a premyo. Hindi man dagin dito panagyaman kan awis dito first grand finalist. First grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo ti panagyaman kan awis ni Rema. Ang giyaman ang unay tanapili ti pakasalitaan ni manapnuan ti panagigasang lasan. Anangawak iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ken awisin kayo nga surat met iti lagip ti napalabas. Kaiburay yu met ti pakasalitaan nyo apakaadawan ti adal kan sursuro ket padasan nyo met ti mangama. Yan. Thank you. Ayan, first grand finalist tayo. Naita. 12 ita kablawan tayo kita birthday tangal daw. February 12, happy birthday kini Drexel Jan Rimas. Iti barangay Refaro, San Juan, Ilocosur. Greetings coming from Mama Vanji, iti Hong Kong. Happy birthday tangal daw kini Cheryl Vergara Balila. Iti parang Sanat, Ilocos Norte. Greetings coming from your Auntie Janet, iti Singapore. Ayan, kita at tilistan tayo. Birthday ito tingal daw. Ni-share yun ka din? Para kita direct yung mga bibuya. Ni Erlinda Estebillo, na-share nan. Okay? Ato tayo kita bibuya ng duduwa ito ko. At nakakomment ni Erlinda Estebillo ken ni Josephine Estango. Good morning everyone. Okay? Ituloy tayo nga rin nga ibasa dito ababa, nga hindi baba, nga pakasalitaan, lagip ni Vanji, iti Ilocos Norte, seknan iti aso ken pusa, kasla aso ken pusa, digiti naganak ken kuana. Nagyanak nga rod kinilolo ket ditoyak nga grubuat iti bigat nga mapan sa jalawag nga mapan mga opisina. Iti panagtrabaho manong Naimi Kalpasan nga nakaragdwara kit college ken erwar ko ti board ko kadadadakos nga pangopisina. Actually manong Naimi ni Norman ket addan relasyon mi
Nagkaredwaran kami, actually, manunay nagkaredwaran kami elementary, high school, ken college. Salamat lakit nagdaton isuna, hindi adda kami di first year college, ket inaklon ko lahig isuna, hindi tadda kami di fourth year college. Manunay no adda problema kidi ni Norman, timamagbaga kaniya. Kastamat kang kuhana. Kahit nasa wen, nasingit itunggal may sa kata kami, amamunak, amamukbat isuna. Kaya dito nga pa nag-date mi, manong name sakbayng naghawid kami iti ili. Agkabaranggayan kami manong, sunalang taga-amyanan kat taga-bagatan. Ibagbaga kinukuha ti problema kadatatang kininanang. Abi nga nagbalina na kasta. Dati-dati kat na nasiyat da. Na naruna iti kapigsam tagbasa. Kat talagang imbukbuk dat amin panawon da ken ka. Labandera ken umaarado. Sungarod. Yung nagbalimutin nga issue da ita. So kano akang kanayon, ninanang, mapanaglablaba. Ijayan da tataka kantro, gabot at takang relasyon da kin tatakandro. Kunamot ni nanang, iso kano akang kanayon nga mapanag-agarado, ni tatang itiga kataltalunan ni Nana Kordya nga balo, gabot at takang relasyon da kin ni Nana Kordya. Ay, awan ti mayat asumuko kada ko. Kasano nga rotin? Baka mo, basta ti kahit ko kita kapyada. Tapno mo ornos mo't lang ti papinyami. Kasano nga rotin, no saan nga mo ornos ti pamilyayo, kat isuntong ti panag-asawa ta. Hindi agtipon to, agkitan to do, agkitan to dananang gintatang mo di simbaan, kat agap-apadan to. Barbaring no makapagkapyadan to. Sakbay nga, plan mo yung tatikalay sata, Norman. Naragsak kumawa na ita bugbugtungan. Naragsak idi ata awan ti kastoy nga war iti nagbaitan tatang kininanam. Nga may takag din. No ka ano pa nga dan trabaho, no ka ano pa nga naragsak kang kuma. Ay, no ka ano pa nga mataingan di kinagan na kanyak. Sumat di ba mas pasama ka kastoy. Okay. Di mo na ipampanunutan di may panggap kada tatang kinanang mo. Di panunutan dita. Kit may panggap ken ka, ken siya. Kalpasan ti dinner ta, adan to pala papananta, sa kanto iawid sa jaid, ili tayo. So, di ko mami papananta. Kahit kung adan mamasama ka na ta. Datapi kiti pampanunutin, agrebelde at tapnulayang may papasko ti surong ko kada tatang kininana. Sa mga ipaay ti amin mo, kapot ti pa nagrebelde, dapat na yung pupusuan. Ready ka kan? Sana pa lang ready, Norman. Sorry sa bagay, makatuturak, makauray Bakasyon manong name Sabado, ada nasa nga ilik. Nasa nga ilik manong name ni Tata Kandro. Tata, apay. Kahit ka ako makasalita balasan ko. Siga man ati mamagbaga keniya tatang mo. Iwarwaras na din nga relasyon mi kininanang mo. Nakadaltalakado na yata. Pasensya kay ko man. Ti aramid ni tatang. Tata. Isod ka po na nga nagtalaw ko sa Jabalay mi. Takagurak ti aramid da. So adak dito yan agyanak dito yan ni Lolo. Kasaritam di amam. Tanusan ng isarding iwarwaras nga relasyon da ti asawak. Ang mga dadaka sa mapasama kayong kuwarang. Una saan kat ibarangay ko. Kinasalitak met ni Lolo manunay tapadasan na kumamatabagbagaan ti anak na. Di tatang, kanti manugan na. Namin na doon nga naramid ko na itapok, ngem kaskas di. Awan ti ding ganda. So, nasa at no may barangay da, tapos kasta da pag nakmanda, mamultada. Si Maruno manunay ni Nana Kordya ti May dito balay, ngayan ko manong katkas dyan. Pabaling ka din kasaritam ni nanang mo. Tadi na iwarwaras ka relasyon mi kinitatang mo. Diyan. Kahit magakamat kang kuhan ang kinasaritak matin. Dinamin ado agun daw. Bahala da. Ibarangay yun sudan. Kunak mo.
Naging kang iti may isang amalem, anong name itikadak dito opisina. Inasadgan na ti security guard ba, anong, ma'am, dumakasabol ka? Sino? Nanang mo ka, no? Okay, pastor ka. Nan, ano ba kayo? Ay, hawanin ti kwartak, anak ko. Didakmat kayatan nga paglabaan, dakandro. Gabot ka sa nga panang orwaras ni tatang mo, ti madi nga orwaras na. Kanawanin ti mayat nga, agpalabakan niya. Anak, pangasim, ikanak. Sige, ikang ka. Ngayon para kada kayo kinitatan. Niyan sakit mo so. Ikang ka. Iti abos tuyo ti makabulan. Tayo ka ityanda, inka groceria. Ngayon para kada kayo kinitatan. Nasa sige. Gamanak ka. Nga maminsanak lang amang ten. Maminsanak lamang ten. Inikak nga road manong name. Kat kalpasan ti dua lawas ni tatang matisimublat ng imay. Abita. Kaya nawanin ti kwarta ka na ko. Awa matin ti mayat nga agparado kanya. Ta inikat nak matin ni Cordia. Gabuti aramid ni nanang mo. Kat inikak ni nanang Imbaga kang kuha na nga para kata kayo nga doon ay hinted ko. Ano nga para ka doon? Idul-duli na nagiti kinlusarya na. No mangan, no agluto, para lang kang kuha na. Takasano ngamin, nga ilutuhan na kayo. Kadi yung kahit di makikapyak yung kuha na. Ano nga makikapyak? Tatangda kayo kumantirumbeng nagpakumbaba. Sakit din ti sumuko, iti tatasyak ti lalaki. Kanintun ka ano nga rod? Ti pa nagsardeng, ti pa nagkububatyo. Into na tamatay, may isa ka na kayo. Tatang naragsakak kuman, naragsak kuman. Gapot na nakapagturpusa kung kanadan ng pintas ka trabaho. Ngayon kasto yung araramidan nyo. Anak, okay, ikang ka. Iti abas tumat ti makabulan. Ngayon dahil ito muna kin maudi. Nga panangitan ko king ka. Awanton ti mauri yung kanyak na tulong. Naging ka, nga di kayo makapagkapya. Anong name noon at dumagat talagang ikatek na panunutin ti may panggap kadakwada. No adag dito sidong ni Lolo manong name wan kan mabalingkad jak kayat abag salitaan mi ti may panggap kadananang kinitatan. Alpasan ti anadero makabulan manong imay manan ti sikyo. Sa ma'am, edda sa ngailin. Sino da? Nanang ko, tatang ko. Isuda nga duwa. Nakapagkuyog dagiti duwa. Magtugaw kayo, tatang. Pagsinsinan yung tituwa, tugaw ti sango ti lamisak. Nakaumay kayo man? Naggadang kayo pa? Anak, okay kaming kinanang mo. Siya konti muna nga nagpakawan, nagpakumbaba. Kat siyempre, pinakawan na. Nagpakawan mo iti sunak at pinakawan. Adan ayat kan kapya ka na kami anak. Agad na siya at una no kasta. Maragsakan nag-unay. Tawan ton ti makit-kita ka mangmangig ko, mabubuya ka pa nagapayo. Di kayo mabayin? Alalipatan tayo tinapalabas anak. Nakababayin ngagpay so ang naman nangarod. Kapungtot ni aso, kapungtot met ni pusa. Nangarod itati kayo tiyo mapasama. Isod ka po nang imay kami. Ken medyo imarwat kami mata. Celebraran mi ko ma. Ti wedding anniversary mi. Wedding anniversary. Awan nga peso. Wedding anniversary yung ita. Kaya kan nakam kumatigastusan mi. Taing kabatag mga anti-first class nga restaurant na. Sa kam tumot mo ba nag-check-in. Hindi ka pala agawin tapig check-in ka pala. Kauna tatno. Napinpintas anak. Tapno ad-adda mapatalgadan ti dati nga ayan-ayat may kininanang mo. Basta ka din ang anak.
Ala, pasensya ka, hindi. Balagbalin mi nga kawa. Tas laasukin pusa, nga ibagbaga. Saan to nga pasama ka na? Katag sublikan ton sa jabalay, iti sitong mi. Kaputa, adan ayat ken kapya, titunggal may sa kada kami kinitatang. Nagsublimad lang ti dating ragsak ti pagtaingan mi, manong naming ken adadan ti ragsak mi, idi ta mapasamak maten, amaangay ti kalay sami kininorman. Idi ababangapan na o, manong nami, da kami matlaing kininorman, ti nagkatuluyan, iso ti first love and last love ko, kastamat kanyak, ken kuha na kanyak, siyak ti first love na, ken last love. Manong nami pinapintas mi, ti balay mi, tapno di kastakat dito'y kaming agindeg kininorman. At damaten, kang talo nga anak mi kada tatang kininanang, imbes nga agarado ni tatang, ginaglaban ni nanang, isudan ti mga ayuan, karig di talo nga bunga, ti ay nayat mi kininorman. Dito nga ti pagkasalita, manong, ket thank you, itilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin paksan, mingan ti biyag, karig di padak nga nagbuya. Tuwing nga lagyaman nga pagaya mo, Vanji, iti Ilocos Norte. Thank you, Vanji. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Ni Teresa Balmaceda, ni Richard Balmaceda. Di kayo nakabakasyon manang. Norelin Perdido Tamalay. Astawatan nga nagbuya. Blablak damat ba rin? Kan kayo ito nga iyak talis na kiti mang supportar iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award nga kang karayin nga comment ag i-share kaya nagbuibuya gagayong kinagabsat kahit kung i-acknowledge sila kas ni Carmen Pagi iti Israel, ni Ami Acoba iti California, Paulina Balwalwa Bautista iti Waipahu, Hawaii, ni Arturo Yadaw iti Eva Beach, Hawaii, Rodel Cadawas iti California, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, Erlinda Estabilio iti Hawaii, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Erlinda Panteroset iti California, ken ni Teresa Agbayari. Okay, madam-damalahin kakabsat kang gayem, pang Valentine's Day story, ti Dear Manong Nemi page, madam-dama, agkakadwa tayo tumanin. Aya, agkakadwa tayo tumadam-dama. Okay? Thank you for watching.